Hai menazak lum, yawang ramana na mic paikeu zikreuze mingeuting kum chana jang kaisam dai, ba mai higi gedere insa, polio gairadale. Indiramge former Indian Revenue Service IRS go officer Pepsi Rahul Navinja Enforcement Directorate ED go Federal Anti-Money Laundering Agency go Director ka chibipe hwange kalangai dele zakachuli Zan Assam Kokrajhar district go Turamki net bedam maiya Muslim pe petingkum himre ko net betingkum changnaja kaizek na komge lem na poine zenim teluze perega tapsi hingdi magbata te gai bipsigena tingkum kreuze mnyu bangge bangrahang kamke gale zakachuli The Indiram State Babam Samsam Assembly go election wang hana dip zigana pui migo bank account ge kacharangkang langai rabe direct cash transfer go schemes let kaiji gudle zakat dele state kachamcham Maharashtra Haryana jana Jharkhand go government ne ipo schemes pui migo bank account ge kacharangkang langai rabe direct cash transfer schemes let kara hangge kadaloi dele na maikeu ge let kai gudle zakat dele jana Maharashtra state go chief minister Eknath Shinde jana bugo government ne ipo scheme Maharashtra state ge let kara bzize Mukhyamantri Mazi Lat ki bahin scheme jana ipo scheme ge ne ki gi bangor pui mi puniting gom kaiziket gene chuze raksruk rak changma hangge pkeun sangna kacharangkang changke hamnyu ngota je bamgule zaka chawli jana Maharashtra state ge beneficiaries ko jana verified te lumen pui mi 12.9 million lamuile zaka chawdele jana Jharkhand ge du 3 million re lamui registration te lube jana Jharkhand ge du na maikeu let kudle zaka chawli jana Jharkhand state go government na ipo scheme jana maikeu let kuda jana ipo scheme ji hangge Mukhyamantri Mayan Saman Yojana le zaka chawdele ipo scheme kangena pui mi mahangge gigi bangorabe Penuiting gom kaiziket gene chuze ringeu lungko hang keun sangna changka ngota je bamgule ja chudele jana Haryana ga duchuna registration te te jela mui jana na maikeu let ko jana ki give benefit ngora bza families klak million minyu pere mahangya ngogule zaka chudele za aisau za Indiram state bam chamcham state disat Andhra Pradesh Assam Himachal Pradesh Karnataka Telangana West Bengal Punjab jana Madhya Pradesh state ge Aigum scheme pui mizan and pui nung hangya kacharangkang langai ba cash transfer go schemes ngauta zelali Jana Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saja Assam ge state go government ne tabam kanro ba na ra hangya lakat pe hangya kamkyu ga ba lakat changra hangya kachumrun ne dele zakat dele Jana Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saja lakat loi ga za lakaza changringi hangan cha dai gule zakat dele state go government ne Jana Gaza Palestinian penung pana hang nam pamlung ke chida gailuze pana kana gu birth certificate lu rahanga te ti China wangdai magana Israel mena bom to ko japok pet begina pana kana jana panau chai dile jaka che dile ja pana kana pamlung ke be mina hang na ja lung ke chida haji madai run na ko rele jaka che dile Zai study te pilu mena sa za Indiram ge te ta te ba chini banai in chaile ne gdi be me ke chei be me pachup kai be me kai mak be me ge microplastic zemana mete dolak be plastic maro kai be ne ale ze ka che dili Zane West Bengal Kolkata gam pui mi minna hangket Dr. Hangge kakte bi kauza nim teluze pere ge tak siabe zai siabe te weluze de chen di blam genen znaik pai ke zikreuze madai summai ge Indiram state bam ga cham ge protest te dele pani lunga lakbe teilya ze Za Bengaluru Putina hali kache bam ge te bedam mai ge pressure cooker lang te be pok pet begena mina hang ka chai design hangna hazam te uksang ja ka jam le ze kache dele policemen sa ja pnuina du chpo bam ge wong chang ja pi gai ja investigate luk hai dele ka gana chige hazai sia bette gai be fall play angale ka gana chige ka kle be pet be ja pressure cooker lang te be pok pet begena le ze kache le
Zai Japan kadai gu Prime Minister Fumio Kishida sa Japan Japanese gu Prime Minister tabam pung jabam begane petka kadai bikeuge resign te gu dele izaka cheudele. Zai Japanese gu Prime Minister hange klangka kadai bige ntara me candidates mina hangmadai me lamuile zai chime boze former Defense Minister Shigeru Ishiba Toshimitsu Motegi zane former Environment gu Minister pe Shinjiro Kozumi zane Minister of Foreign Affairs pe Yoko Kamikawa ay bola muile. Zai Middle East ge kakleb lamgena United States kadai mena Israel mahangya spy mego hrei mro ka cham be $18.8 billion mi zogaira hangya zogai dele izaka cheudele zai chige hrei ne limbung fighter jet ka cham 50F 15IA zai cham belali zaka chuli ai gena na mic pai ke zi kreuze mingeu ting kum changna jang khaijam dai ba mai higi ke de rein sa pau bazal loi gai dele pe gai zain kingai ni mele ne ze to dele